Uba TR lalu, Controller of Examination Embos ula pentip Peit ba, yaka result Matrik bat kelas 12 Arts, intelek perthei haka arpusau Tarik Jymmang haka por terekam ki office sorkar. Yakini ki result, laban yo naka www.megresults.nic.in, www.meghalaya.shiksha, www.results.shiksha, bat www.jakranjosh.com. Ya baru kawai ke result laban yo naka website www.embos.in. Ubak lalu ula pentip ru baka embos kanum wa yaki result haki notice board hatura bat Shillong. Lakmi renti haka arpusau Tarik ngimi result kindan bon ki Jingkmen yaki bapas bat ki Jing sngoksi yaki bapel.